likaJesu. Haleluya. Egameni likaJesu. Usuke sekusejuleni makabuzwa izindaba zithi ziyafika izindaba ithi yangena ikhole namandla elwa nawe personally bese uyayivala egameni likaJesu. Uthi ake kukhuleke uthi baba egameni likaJesu waseNazaretha nayi le message engiyitholayo ayizile kimnene Jesus. Esifundiswa zithi zedla inyembezi marubunekini ikhanda uthi ako mina Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Suke sekujulekile. 2 hours later sisihlobo ungena ikhona yokuxolisa lamagama angenile 2 hours earlier athi umuntu ngiyaxolisa sesi ngikhani ngiyithola indaba bengizwe kabi uthi khululeka mntana sekhaya uNkulunkulu akakubusisi egameni likaJesu abe namahloni iviki lonke lokuhlangana nawe cabanga ukuthi bowumdlulisa nje kanti iwe sincere kuwe yikho ethi ngahlali ithola indawo ngoba sizathu ngawo uhlangene endaweni. Hallelujah. Noma kanjani la wakheke ngakhona impilo yakho iba ngakhona. Wakheka ngasemfuleni kubonakala ngalamaqembe uthi Johana encwadini yeSamuel ngobani laba ukuzabuze kanje uJohana ukhona ababonayo abanganazo lezi nkulu kodwa makathi uyabheka ukhona abathize abahlukile uthi ngobani Jesus ngoba abanye ngiyababona abaphathanga kodwa nabo bayahamba hamba egameni likaJesu manje laba bendula ithola ithi yilabo abakhetha uJesu uthi babe nela. Oh hallelujah. Amen. Lokudumisa uyabona engayisho lento ngathi ugogo kudala ngoba bathi yinethuba la to